Assalamu alaikum, mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa. Rais wa Jamhuri Azali Assoumani yahutubilia le Taifa ya Hawainu. Uharuma risala ya hahi hadhukuru masuala menji uhusu mwendo kiwastwa wa yenti haruma mishinzi madhubuti ya sharia. Habanu yemhu wa daula Azali Assoumani haisheleziza ifaliki ya wasilisha ye Komor haruma daraja yanti ya maendeleo usoni umahazi wizili na mengo miraru kabil. Azali Assoumani hadhukuru le suala la kanuni ya sharia ya ileshewa mawakala ne sirkal inu yambwa loi d'habilitation na ridunge rais. Ya constitution yafanyiwa wanahatu wakaufanya hazi hiyo wafanya hazi njema. Haukaya zengozi kwamba loi za hamaze ngizo harime constitution hiyo. Yani mnazo amba ukaya geja kana haja hobeha ya projet de loi. Sharka ubeha. Hawista yuondoka watsanganyeri fanya hazi. Rikaume hakala mabake loi. Shantu amini kanga njombe ndele kweli nkuu ya elewa ukaya. Kana ujofanya constitution vote wanu wa Komori ikarle ngabo loi joka uzie constitution kefanyia mtame ngando mdendele kweli ye loi de la demi dunge za constitution hakeko so alado Komori ntipia do made helila sha constitution ekeja adaptar ma loi ngendo ndiabo wende wa wana vurana hata bangusa bakaya tinkwa wakati mahsusu na constitution harmo ma hanganza zinfanyie kanu bakiaba arjo kabori lati wakati hata ikekar shinde konsora itanziani renera njia harumatabu periode azungwa kwamba anticonstitutionnel yo periode bokotsoka ya crise ambapo na renele tito amri jana elwayo iretirewa yabo ngarda harmaze fot kwezo tukufu. Haruma uo ni mrajina wa hutuba ya hahi yemhu wa daula adhukuru zenye chaguzi kabil za marais na nema muhafidhu wa zisiwa zilindwa uziendeleye uharuma lipanza la mezi miraru ya mahaziwizili na 19 na rishilie rais Azali Assoumani. Na harmaze voti za rais wa daula ni maguverneur. Ranzikabula wafanywa mpango ukaze votizo zilizofanywa siku nzima na doka hili arjonga wakati ruhule na mapesa kananza fanye ikhtilafi onuleta mapesa mengi wala tena wakati izo kasfanyiha hamada ile sharia shahaba yabo umahaujo dunga yabo yani 2020 lazima rufanye za hema deputy yani sharia shamba ukaya ma gouverneur ni mapresident wafanye vote za nimeni shema depute kwa joba kiabo hata watimize manda yao ebonge yede namna ndele yao yabonga mambo Mungu warifanye ze vote hizo na mambo Mungu Mwenyezi Mungu ajalie haini mndu ya twele fungula hauka izongo za hatu za ruhusu sonsipi haini mjoshinda ya twele fungula hizo ngozi nzibirendo ya goyo ibada fanya abo harumishe tarhenti ibaba ko ha yangaleza hezi fanyiwa yo shughuli ha shakana udoba ko heri fanye ya jambe katija wati deli ebonge ngare ndao harumaye zevoti hizo bajorenga haini zongo za lazimu raji sharia ujamali ujamvu lezo ngozo zibire hawema na amane kamwa wenzi ngarjo para wananyasi wa comité international de cadre des organisations internationales hawala ke des nyanzani hawanza wananyasi waje jertanganyihe zevotizo zifanyihe waone lido kabjiri ngoja ngale zibire namna bokoa nudamu kwa jozi kubalipi. Le suala lahi amani na utulivu waho wakazi haruma uzima wa taifa. Azali Assoumani hamara ya saya haunesa uka linu suala liladhimu haini mkomori ya lihifadhi nro hauka inu dombinga ya maendeleo ya usoni ya heyenti hamara ya saya na rishilie rais. Amani ndongo kukwezi watukufu. Nabo ngasila dene hauka rizala wantijubanu rihundo amani hiyo. Rianshi armiyo. Kabatim ya jokarmesi wazira ruzabaha anatandesha anezo dokavje kamwa benze yambe kangu rohoro hasatanza masiwa usarandaru yale mahala de mahala kana wana bakatina ya mvuga jalamba hindu
katila gari yangu nzo siu shakati wakatajuka mhara kama hada fulani sinauja uhubira izo ngobo ko yensi ya hatu yo hayo che harume dunia kamili yodene marankiwa ndazwa kabanu rairithi yabonga sida ye wajibu au kenema yoririthi shona hatu nabo karithi shona hatu yabori hundu aka wakomarudo kaurungwamba kaya kairiwa ana hundwa nindo leone kawanga wendo shakutina amani kutina mbuhujo babari ingyo na banaindi shekali rubaki kutindo shango onondo kaona maana uliondo yabonga wendo nge iyo de mawara tarankiwa ilo waji usonti pia ririthi shona joka hoja nabonga mzango rais wa daula shamsubutini mabieni hona mundusi mabieni ukaya edhamana hiyo yote hangu hamiche yanu wakati deke usawira waheta bilo mahalani mreda harumanti uono majesha lonziani ndupa shaenzahe ambaye nchila kesarmu amani yodo kaya katitiyo shaba habo zentinku wenda kutone majesha nziani abondo ukala wenu amani tide majeshi izo kuelewa wabo hizo she amani dasi sonti pia Mvamrwa jina wahe taarifa habari ya hatu ye waziri ya dhaminishi wa Yesuiha Mohamed Rashid Mbaraka Fatma halahiki ye Jumainu ujumbe wala haruma enti ya Saudi Arabia umjadidishe mishirikiano haruma omva wa Yesuiha baina ya hezenti zombili do Madam Shinzi ya Kabaoni. Haridi Mzuri na Salim Ben Abdullah Zarkashi wafanya utsasi habari. Ujumbe unu ikao utendelwa ni Walid Al-Hayat ikao wei dhamana wahazi wahe mamlaka ya Saud wawaswili hunu Komor ili huja wasaidie ye dola ya Komor harma omva wahonono ama wajau wajadidishe owamoja nano wanzani baina wahe dola ya kifaume ya Arabi Saudit nane dola ya Komor kahuja jerfani barnamaji ijo utongeza wazunguleze la pita lipia rango hunu hata masiwani ili wahunde ze mahutajio loniyo ngabo mahutajio ya long term ngabo mahutajio ya haraka ko ngebidio risaidiwa ha muda wa haraka wano kamgwa wenzi holiho bibi waziri Dr. Fatma Mbaraka zehazi ngazjoendelea harmaye masiwa yo mararu ili uhafadhu yenti harmwa ounono. نحن في هذا اليوم سعداء جدا. Usiku wale wainu ngasina furaha nyingi holiho domsanda rabalilia Komor nasinga rombao uwanzani wa dola ya kifaume ya Saudi nane Komor ubarikishihe kohanzahe Mungu jalla wa azza yensi ya kifaume ya Arabi Saudit kejaparo saza jitihadi ya usaidi ya yensi ya Komor almuradi mabadiliho ndi ya pasao ya njie vanu no mwaha zuhizili na mengo miraru harmaye siasa ya maendeleo yatendelwa ni mhuu wahe daula azali Asumani. Zahula za makopwani na makartasini ngizo juzoni bojuani haruma ezindo za moroni imasuala imaranya wajiuzisao bade hindini zijo uzalwa ni zahula zinu hosoni mawando wazirumiao amaskitifu onfanyo biashara hezenzia zinu ngazenda onorenga mvu haruma enti azharumba na Salimo Zarkashi wafanya utsasi habari. Zahula zinu ngazirumao ni juma haina usiku ni wakazi ngwazilao haina usiku zinyasuya zahi matabibu ngaziwenesau ya uka mkini zikani hatwari harumao mwini hula zahula za remwani jua hakuu yuka sababu ya ngozi duha ya haraka youtunse mwajau na mafura uliyo harumai ngozi ledziwa nezejwi ziremwao ni jua hakuu zouza ya produi kao youto wazemvuyu zahe masoroda ya kuda mfiu yezingu lejua lo ubadili umjibo wahe zahula namna ikao youti ya ududu fumo silele jua bahi shae zahula zinu za tuhifadhiwa hanamna njema yomkini shi hazenja mikrobu inudemana ikao letengwe la dunia liko ushughuli hanumba mwishahula kwatu ranti ushemeziza umba mwishahula hafaida ya honono waho wakazi.
Ledima Landrovi na tamati ngalendao na urejeyu oharuma ze kawaida za hawo ihomwali zinu ngaziti yao furaha walimaji wa helesiwa baingwe ngo waparisao wanatabu haruma ledima la hao na myeshe mapicha ya Ibrahim Mkababone matalazuzia Fatima Ahmada. Ledima haruma lesiwa la mwali ngilo swafil awal mahsus la hezen rovi walimaji wa urenga wakati wa hao hautabu na upanga mbeu za marindi na holi hondao inu namna ya utabu akaimjitosho wa shahula haruma ensi na ujikimu haruma zembeu za marindi. Wawembeu ya marindino ino preske ila avano haruma makoho yayo yaliyo wavo usiungalia watiti wale ritowa rifanya apre wano haruma misomo swafi ya ufanya litrindri sopu wa trindri reli plante haruma wano rifanya de heli yao kamba leo haufanya mwahasi mtiti kujua tuungalia watiti wano walio wano haruma marindiano riwato wariti ya hule haruma ipori wale haulinda wakati rendera tabu na walipara tu hunu la hea ujuo walipua tu ndo watabu na tundilafanywa haruma mbeu ya ndongo maridezino yo katuzuri lino katuzuri hana lile bewandu wengi woka avenze orongwari ye matiti chicheche ndongo nyengi baba miamwa eneso amba ya ukamba marindi yayo na kange yafanywa haruma hizi pro indino na mneno imalawa au mru afanya marindi baba yo marindi mazuri maana marindi kawamba hiyo ngendare ngedewana watiti wale au letrindi alipua alikutrua alifanya lihensi la jalahora boza jatoa wana wale atria harumapo babo wana wao wana wikaomba wao ngwalelwao mauri mrale yao nkuhu arenga wanankuhu wale yao sasa wana mrale yao utindri wawena imari ndio yao na maana be wasujo yafanya bulao ndo ngartawa marindi wasi hata wakati wao wa ujotabu kuwaona wasu jorenga de marindia yo ritabu au rengalia anzani watu ruwa wende wa tabu mazambani ripara mana ripara ndrovi abo na wame kama wame shinlea on ndrovi Sindele dimala hezendrovi basi amma wulima wajau 50 ze tomati omwa haunu emavuna heze tomati etomaya ngionde mevu zino habo yakaya lejua ngilo hawinji shawa jau zangre waziti yao izihumisa hasababu netabu ya maji. Mungalia nguvu zikao wamba mngezono tamati za upua mraye kasi jua za pulia mana zito zivua elewa ha problemu za dala ulo na rongo wababo ambazo angrera zitria ibidi zipare maji maana wale zile vitamini zunuri ziru miao rekozo tria bebabo ijai tria kamwe tambu maana vujuta ile za lazima shwa zihive kazahiva zivuria akiswa hiyo problemu za hiyo problemu yatu bete problemu ya mtimati maana babo waside ya lazima shwa rule rijue na period zinomba majo ka tambu yo joja miro ya shashiha eliauka ya au kavu ya haya yani ya haya kavu maji sababu hindi juangel jengi babo wanungwarongo tena arimwa hizi amba wandu walimao wasuwao insi waiwo buaheu holima yo muhimu harumo mkingi yo emaesha baishe wakati emavuna yo kala ya mema amma wafanyawe haziadima wo kwaranti huendelea niyo holiho ngoelewa uyauka haina mamvua yatohea na zentwa izahayo. Uharuma unkadi wa ujua ye mihima ya kimaisha na msomo ye ortese jihundu mbango maharuma lesi wala mali na izuru palashio haruma omjiunu hali ya hele palashio linu ngehutajia omjumbiso ili uhifadhi owana wasomao haruma le palashio ilu. Ibrahim Mkababo hafanya mapicha ni matalazuzi ya Samira Abdul Wahid. Linu payalashio ikao owasingo haruma hali nziru wanawatiti 8 takriban ngosomesi wao wa Qur'an na mada za saya za Kiislamu haruma ile pala shiolini zitaambu zongo juo somesa watoto yote nyangu hata itashlau kina subra ukina ndini hata joshinda urini somesa watoto wana watashinda waparese maka mwisho washinde wa rivi wajue dini ya Uislamu.
nikaga mvua sikarsomo mala karparabanda kansa mala pebeza lo njia ho barazani au nikaga soba la kuruni wakati maji ya jia la kuruni ya dranje karspara rasomo ngawatambu yasa ya mana de hizo zomba serikali wazinegilishi hanguvu katsanza wazitunde wazijiwe leo mange za mana ngeono likoli bora hana rongo za Uislamu zinu rijomba Uislamu uno do ujor faidisha rangu huno le mingono huno tameso nsia kiyama halafu leo mzaze ngeono likoli bora rahana malezi ya Uislamu halafu njobenza iwazaze na serikali wadongo taji ataishinde malezi ya Uislamu yano ya njenziani mana shizungu shirenge mvu arhana Uislamu alafu jobenza Uislamu uno urenge mvu ata paka disko joka Mwenyezi Mungu ajori hatimisha ezari benushia wanazioni heki ya sihima haya hao ngwatekeleza ujitihadi ili uendelee usoni. Ana muslim usaddiq biqalbi wa aqulu bilisani ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihamunku ya hefundi usome suharma ili paala shiolinu dohunda namna ya ubarikisha wa uwasi wa halo ili uhifadhi wanazioni nevua na nopepo hazinu ngutaraji umsaada wa serikali yemazama ya rinda uzema na haina mndu ujoshinda yatekeleze umsaada wa hahe ili ile paala shiolinu likena zinafasi kawaida za hifadhi narsome Qur'anino besujar shifanyi mesosikia kiyama nikambeliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haba nundo ikaza ukifia taarifa habari ya himasibu ya nunambiti wakati mwema wadzimane ORTC. Ahsantum.